7 poena. Mi možemo kući što se nas tiče. I sada omiljena muzička runda jer nosi poseban ritam. Budući da nam u studiju pravo sa Kube dolazi Cezar Garcia! Dobro večer, Sergiju. Dobro večer. Opet. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de grasa. Una poca de grasa. Ay, 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 arriba y arriba. Ay, arriba y arriba, por mi cerebro, bamba, 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 Yo soy capitán. Bravo! Yo soy kapitan, tako je. Naravno. Cezare, modern si, lepo ti stoji ove kačke. Divno. Ali, je li tako da mu bolje stoji šajkača? Pa ja se slažem. Hvala, hvala. Cezare, kako si večeras? Sjajno, Slod. Raspevao si se, spreman za svoju muzičku rundu? spreman sam. Spreman. Još samo da objasnimo propozicije. Cezar u Nećemo. svom stilu, peva poznatu pesmu. Ko se prvi javi da kompletan odgovor osvaja 4 poena. Ma nema. Vidjet ćete, vrlo je talentovan momak. Samo da se još pripremi. Uno I momento. krećemo, uno momento, Como cache krećemo Severino. sad. Se, nare no, nero no, neri no, nare no, nero nam, nero ne no, na no. Čekajte, javio se Dule. Kraljevo, Valjevo. Ok, band Kraljevo Valjevo. Bravo Dule i bravo i za Cezara, svaka čast, bravo! Poeni za objektiv. Valjevo, tamo da palim, pa da ti palim. Možda vi, devojčice, u Novi Sad i Lužice. Kraljevo, Valjevo, izlečit će mene sve bolje žene sa usnama borovnice.